Kim ertemenen 3 jolu Auzu billahi samil alim mineşşeytanirracim. Auzu billahi samil alim mineşşeytanirracim. Auzu billahi samil alim mineşşeytanirracim. 3 ret. Aytip, andan keyin Haşar suresinin akırkı 3 ayatın bir jolu okup koysa. Huvallahu'llezî la ilahe illahu alimul gaybi ve şehâde ve'r-Rahmanir-Rahim. Vallahu'llezî la ilahe illahu el-Melikul Kuddûsus Selamul Mu'minul Muhayminul Azizul Cebbarul Mutekebbir. Subhanallahi amma yüşrikûn. Vallahu halikul bari'ul musawwir lehul esmaul husna. Yusebbihu lehum ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Peygamberimiz aytdı, 70.000 perişte Allah Teala dayındaydı o kişiye dedi. Ertemenen aytdı, geçke çeyin oşoğa dua kılat dedi. 70.000 perişte sizge taң atkanda okup koysanız geçke çeyin sizge dua kılat dedi. Eğer de acali uşu günü gelip kalsa şehit bol ölet dedi. Rivayetlarda gelir, şehit bol ölgөнгө mör basılı ölet dedi. Mör basılar dedi. Jana ertemenen aytты, geçki amaldarынан kayсы bir nerselerge жетишпей kalsa, tahajjudlar misali zikir dualardan kemçilik bolup kalsa, oşular toluqtanat dedi. Uşu duanın berekesi menen. Jana geçke çeyin şaytandan sak bolot dedi. Al эми geçinde uşunu okup koysanız, kudum uşundayla taң atkanga çeyin 70.000 perişte sizge жақшылығыңызға dua kılat. Жақшылығыңызға dua kılat. Oşo tünü egerde göz jumup ketse, şehit degen mör basılıp durup dünyadan kaytат. Dana taң atkычакты ар кандай жамандыктан sak болот. Ар кандай жамандыктан sak болот туганда. Ошон үчүн иншалла мына жерде инша биз аракет кылышыбыз керек. Ушул дуаны жаттап окуп жүрсөк, эми сиздерге мындай Алланын неаматы катары, бир тууган катары, Алла Таалам неаматты айт деген эле бир мотивация катары айта кетейин деп атам да.